Iya orang dek nande di dia, dek nangguan mobil palit deh. Oh, kan kemari baik mobil palit. Baris juga naik ya orang mobil palit. Oh coba tangguan lah. Tangguan di dia. 2 jam ho. Kabarnya tangguan. Bib. Ya orang 2 jam di dia baik. Can ayam mobil palit. Can ya. Gimana ya rangda palit? Oh berarti sih menungguan rangda palit. Oh. Tidak ke rangda palit. Atuh daek lah. Ketangguan dengan air rangda palit. Hari senungan rangda mah. Aduh. Saya keong ya sawah aing ya gara-gara kemari banjir ya. Capek ya main ya ukuran ngayum. Hei, preman sawah karena naon sih di dia? Naonan sih Ji? Manggil aing preman sawah. Emang ho sih sama preman sawah diuli di sawah bae. Orang menangguan mobil palit, Ji. Moal ayam paling gak ayam keong. Kajeun keong ge hari menang sember mah. Tuker ku injeng endong. Apa sih ulah eta ngalangan aing baju lah. Akan ku mobil tah. Parah eta si Haji Ompong. Aing main surungkeun bae. Oh, lamun lain haji. Wah, yang digantung di tangkal tanggal mana? Tolongan atuh. Aduh, Bib, nangguan mobil palit. Awo bae nangguan rangda. Awo. Aing disurungkeun ku Haji Sueb urang barase kabeh ye. Oh, beres saya Haji Sueb. Lang balik lah nyokot pancingan lah. Kalau gitu, aing nungguan dirinya. Oh, Langel. malah. Lang 2 jamnya. Angel tambah 2 jam. Nah, lah cacingan lah. Ayo pancingan saya, ngatik balik aing lah. Memang pancingan orang mau ke mana? Hei, preman mah bebas. Idi, parah. Pancingan aing. Udah kira di sini lah. Beb, pancingan ayo, menang aing. Woi, cepat amat ya, menang di mana tak? Itu bukan saya udah kelutik ku cokot dari kueng lah, bebas preman mah. Siapa? Cirik meureun. Ngodotein cari kelas lah. Ah, suruh mancing bae di dia lah. Ayo. Ke menang lauk. Bleh, plok buaya buntung. Cenah nyaplok air untung. Itu jampe naon? Sampai lauk mancing. Tamu jampe ngising lain. Belon. Mancing dia, ayo tungguan. Tah, kan, ya, lauk. Bib, angel amat Bib. Tungguan deh sih, kayak gimana? Tuh, ayo narik Bib. Yo, teman-teman, teman. Woi, menang lauk emas. Jangan sih Bib. Dia mah digoreng ngenah, dia mah dikulub ngenah, dipais ngenah. Bib, aing gantian lah, coba. Yo, umpan aku sih ya, kurangan. Nah, coba aing menang anu gede sama letik. Ale, mal menang sama aing ya. Umpan mana? Mana umpan? Tah, mana tuh? Jampean heula, dong aing jadi mancing di jampean menang, Pan. Oke, deung aing jampean. Kop kalau papinang ci anu nyakop aing menang. Boleh jampena. Menang ya. Coba. Gede. Tungguan. Angel amat Din jampe sia Din. Oh, deung lah tangguan lah. Tuh kamu tuh. Tadi kan kita kenceng emang. Tarik. Gede. Wih, menang naon ya, Man? Naon sih? Sempak. Sempak saya nyaman. Oh, Haji Sueb meureun. Dura aku Haji Sueb sempak na bololong. Atuh ka aja dipicen meureun. Nggak sama apes lah mancing sia mah. Dah Tuh menang. Lauk menang sempak si Sueb. Baiklah. Ayo balik lah. Sueb. Burit yo, balik. Ini bawa bayi yuk. Bawang geus jeung saya pake, saya tuh buka sempak ongko.
lah. Sore. Lihat fotonya mah. Tim menang sepak bolong doang. Kira-kira tidak dari mana itu? Cewek-cewek. Mana. Tuh foto tuh mata situ tuh. Mana. Ya, itu intip lawanan. Ayo bidadari. Mana. Galengnya. Bau banget nih. Mantap. Tahu sudut dia. Oh, tonggong nama bulus yuk. Oh, bidadari mandi nih. Tapi kelan. Enak. Masa bidadari aya tatoan? Geran atona bidadari. Nah, tidak tuh. Bang. Dia ngintipan aing mandi. Dia tahu si Bahar. Iya, kalau lagi gitu. Udah baik. Lebih baik kalau lagi gitu. Wih, main tuh yuk anak jelema. Allah Akbar. Tolong. Aja mau. Waduh. Komen itu enggak mah. Iya. Waduh, wah ya udah masa ya nya, ayam kene, Yang dahar. wih, nggak hari ini budak, ceng, deh budak, udang, siap umah tadi na palit, hidup banyak, siap boga mata, bapak boga tuh. Bosnya bijil dina batu, tak boga mata boga bapak mah. Sia lapar. Aing hubungan tak kayak gue mau kasih Aisyah. Karan sia saha? Kopet. Ya itu sih bisa ngomong. Aing berem-berem, nya. Oh, Cek aing hidung-hidung. oh. Ayeuna sia yo aing teu boga pakaian budak leutik. Si daek make pakaian aing. Teng. Daek. Geus kieu mulai sia yo. Waduh. Minum yo, pet. Kopet lain arana. Oh. Minum. Amis tok. Miss. Benar berarti sih antong ngebohong kan. Terus salin sia, angin gede.
Neng, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halus diharap. Oh, mohon. Woi, gak ada meteng. Sia karena rawan dari yuk, lalu lusin nama cenjara aja gitu sih ya. Bapak, biasa baik eta bibir. Kos soang anakan nyerowok-nyerowok. Atuh bibir aing kos kieu lah. Seksi. Hari ngomong, kalau dirarasa bibir sigat kepek kotok. Cocok ke bibir dia sih. Ai sia ngomong lah mau bae. Kos kieu bibir aing amis jambu. Oh, amis jambu monyet. Ai sia ngomong, jambu mah jambu, monyet mah monyet teu bawa monyetna. Geus, sia ulah rijing we. Ngan belikeun jajanan aing. Iya, mana duitnya? Gak Terus begitu tuh dia. Pokona mah sasana jeung sia kabeh. Siap. Aing belikeun jajanan be pokona mah aing kanjang teu na isah. Woi, kadang meteng. Aing sebenarnya mah ka dieu aing nyawa tentang si Bahar. Meh dari dia sah sih. Buat kekasih amat ku jelema. Saya ngawas tentang mana bisa di dia. Dusun amat sih sia. Harus saya nyawa si Bahar mah. Atau si Bahar mah jawara terkuat sebanten. Oh, pantesan kemarin main wani jasa ka aing nanya di kebun. Turun aing di kebun. Aing kasih Bahar. Kumaha aing bogo makasih Aisyah. Ya, saya harus bobo masih. Ya, lala. Dana, yo. Jajan sih yo. Aing kita jajan mah semangat, Lin. Di kembalina mesti cokot ku sia. Di warung kene kembali nah tadi kembalian cenah. Geus ku sia cokot kabeh eta kembalina. Oke, nuhun ya. Orang main bola lah. Oke tuh. Oh, aing kanjang keun si Aisyah. Semoga berhasil. Oke. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Ya saya, I Ronald rek naon ka dia? deketin Aisyah. Oh, Aisyah mana kaing? Anak Pak Haji. Kenal di mana sih ya? Atuh di jalan Kita mau naon eta? jajanan jeung Ih. Aisyah. Kebenaran aing baik dia sawah lapar ya. Kayak kangguan bisa diplan dinya aing ngagolkeun si Aisyah heula anak aing. Neng, atamu yo. Minum ah. Kemalaman jangan, selama nahan gitu. Tadi di jalan kepanggil jeung si Kadal Meteng ngobrol heula nanyakeun tentang si Bahar anu kamari biar ada tarikan teh ya. Kami kan Ih, bener neng sorangan mah. Tatanggung-tang mere alebatan tukang macul wae. Neng bisa renang teh? udah bisa. Iya, pakai adik minta tolong. Kita tolong naon? Karena angus tenggelam di hati neng. Ih, bisa pae kadang. Biasa bae sih neng, padahal mah nyampe kabletak kieu tarana. Neng permen ge matana. Emang naon? Geus beureupeun be pokona mah. Buka. Nah, udah rasakeun gue neng. Poen. Itulah kehidupan kalau tanpa neng. Ih, bisa pae ya. Emang aya naonan gitu neng ciliar? Aya ciluhan. Udah aku neng ciluh dina ceuli. Nyawan teu bedana jeung kuburan. Emang bener gitu bedana? Sama-sama angker. Ih, bisa bae. Hei, kepala amat sih ulun. Di ka dia. Tar ke dieu Pak Haji. Ya anak aing kita masak, beuteung aing lapar dia. Ya aku lapar di be Pak Haji bentar geus mau hakaneun. Atuh beak wah. Terus neng ka jauh neng. Emang tadi mau jajanan? Mawa jajanan tadi sengaja oleh-oleh di Jakarta jeung neng. Sampai ke pintu, wah langsung dirau we. Naon tuh nya? Neng rek jauhuran. Oh.
Jadi ayah kena Ronald. Ayo kene Pak Haji. Pak Haji piraku geus lapar deui bae, pan tadi geus mangakaneun. Atun mangawana teh aku eko hayang disarwakeun ieu orok ku sia atuh nya seueun kitu mah sarabi. Martabak nganjang mah. Atuh Pak Haji, aya kitu mah nang balik bae lah. Oh geus geura ka ditu sia, geura balik. Pas gitu amat tetep bapak si Aisyah. Ngajakan salin bener-bener dan gempelkeun bae tocek ngarau jajanun.